Diperintah adik ipar kon tuku bubur ayam, tapi nek inyong tok pasar disit tuku bakso loro karo lombok setan, guys. Banjur tuku kopi, suku lombok cengis karo tuku muncang seledri, guys. Lanjut tuku golang-galing kira 4.000 rong buntel, guys. Lanjut tuku kangkung jerek 3.000 baik, guys. Lanjut inyong tuku daging karo tuku ketepo rega 4.000 kabehan, guys. Singkat cerita ngone pasar wis rampung, ngone pasar wis rampung lah ya. Gari tuku titipane adik ipar, guys. Ya kue bubur ayam tepate nang ngarep SD nang seberang SD maksudnya, guys. SD ne lah kae kan nang seberang ya tak nyebrang disit karo tuku bubur, guys. Bye bye.